ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таола ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли мардуме ки алҳол моро тамошо карда истодаин. худованд нигаҳбонатон бошад. Миннатдор аз он ҳастем ки моро дастгирӣ мекунен, дар шабакаамон обуна мешавен, лайк мегузорен ва наворҳои моро паҳн мекунен. худованд ҳар яке мо шуморо нигаҳбон бошад. Иншоаллоҳ ки шумо ҳам савоб мегиред. бародарони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо ду ҷавон писарро якчанд рӯз пеш дар ваҳдат қапидам ва ҳозир ман аксҳои онҳоро ба шумо мерасонам. агар касе аз шумо бишиносед, хоҳиш мекунам бар хонадони ҳаминҳо рафта ё номерҳои падарашонро ё ин ки мисол ба падарашон бирасонед ин хабарро. якчанд рӯз пеш дар шаҳри ваҳдат ин ду ҷавонро дар роҳ дидам. сари роҳи ман шуданд ва аз ман гуфтанд ки мо роҳгиро надорем. ягон сумте ки мо роҳгиро карда фалон ҷо биравем. регар гуфтам вало алам. бароварда ба инҳо 20 сомон додам ва пойдам инҳоро. назорат кардам. гуфтам кане инҳо чӣ кор мекунанд? Гуфтанд барои мо мирасад. дар ним соат инҳоро назора кардам, дидам ки чандин ҷавонҳои дигарро ҳамин хел манъ карда аз онҳо сум талаб карда истодаанд. ва ба инҳо рафта фаҳмондам. баъд аз ду рӯз ё ин ки 3 рӯз баъд боз дар шаҳри ваҳдат нишаста будам дар стол ки ин ду ҷавон боз омаданд, гуфтанд ака мо аз фалон ҷо мешавем, роҳгиро надорем, ба ман роҳгиро дед. яке инҳоро шинохтам ва навор кардам. гуфтам ки падар ё ин ки модар дорӣ? Гуфтам бале, падар, модар, ака, ҳамаи чӣ дорем. гуфтам барои чӣ ин корро мекунӣ? аввал хомӯш буданд ва аз байна 1 минут 2 минут гуфтам чаро хомӯш ҳастен? баъд намедонам, гуфт ки вай бибиам касал аст, боиш мега бобоам касал аст. гуфтам дар кадом беморхона? Гуфт дар беморхонаи Душанбе. гуфтам адресояшонро ба ман биде. баъд ҳар чӣ боҳона гуфтанд ки итарина мешаваду фалону беҳмадон ҳар гапҳо гуфтанд. ман ба падару модари ҳамин ҷавон расондани ҳастам. мабодо мумкин ки сабти мо ба он расад. инҳо ҷавон ҳастанд. чаро як бор назора намекунед фарзандони худатонро? аз кӯдакӣ дасти бар дуздӣ, ин кори инҳо дуздӣ ҳисоб мегирад. аз кӯдакӣ талбандагиро шурӯъ карданд. ояндаи инҳо дузд мешавад. чӣ мешавад дигар? расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд, ман кӯҳ мерам, ҳеза мешканам, оварда дар бозор мефурӯшам, аммо ҳеҷ гоҳ талбандагӣ намекунам. шахсе ки талбандагӣ мекунад, ӯ беномус мешавад. номус дар вуҷуди ӯ намемонад. инҳо аз кӯдакӣ талбандагӣ карда истодаанд. инҳо камтар калон шаванд, дузд мешаванд. ягон ҷора ғорат мекунанду аз рӯи инҳо шумо падару модаратон ҳам об рӯтон дар замин мезанад ва ҳам шуморо дар мушкилӣ меоранд. чаро назора намекунед ки фарзандонатон чӣ кор мекунанду куҷо мегарданд? як бор назора кунед ба фарзандони худ, падару модарони азиз. шояд ин саб ба гӯши падару модараш нарасад. касе ки мешиносад бурда нишон диҳед то ин ки ин фарзандонашон ҷавон ҳастанд. ҳоло бигзор ки як тарбия кунадшона, як назорашон кунад ки ба ин кори паст даст назананд. ман ба тамоми шумо гуфтанӣ ҳастам, дӯстони азиз. имрӯзҳо мебинем дар тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон ҳамин хел инсонҳо зиёд шуда истодаанд. ман роҳгироҳ надорам, ман аз фалон ҷо ҳастам, модарам бемор, аз фалону беҳмадон. ман ба шумо мегӯям ягон сум натиҳашона. ягон сум ба инҳо натиҳед. кадомаш мегӯяд ки модарам бемор аст, бигир адресҳои модарашро ҳамон беморхона рафта бубин. дар ҳақиқат ки модари ҳамин бемор бошад, баъдан сумро тиҳ. ман ба шумо мегӯям натиҳен. ҳамаш дурогӯ ҳастанд. инҳо дасти ба талбандагӣ задаанд. аз оне ки шумо мехоҳед хайр кунед, рафта як камбизоада медонӣ, мешиносед, ана уда хайр кӣ, ӯ 1000 маротиба хубтар аст. гап дар он 10 сомону 20 сомону 50 сомон намеравад. гап дар оне меравад ки инҳо ояндаашон паст мешавад. вақте ки ту сум метиҳӣ, медонад ки як аз ду кас сум ки метиҳад инҳоро, дасти ба ҳамин кор мезананд. аз ҷавонӣ дасти ба дуздӣ мезананд, дасти ба талбандагӣ мезананд. ояндаи инҳо чӣ оянда мешавад? худованд ҳидоятшон кунад. агар талбандаи назди дари мо омад, мо онҳоро ноумед намекунем. суме дошта бошем, ба онҳо метиҳем. агар ки назди дари мо омад, барои он ки худованд бандаро месанҷад, шояд ки ягон малоикро дар сурат талбанда карда ба дари мо равон мекунад. аз ҳамин сабаб талбандае ки нарисди даратон омад, ба онҳо тиҳен. агар надошта бошен, як сухани хуб қади онҳоро гусел кунед. шояд ки ягон малоик бошад. аз ана ҳамин сабаб
و آن شخصیت هایی که جوگی بگیم، جوگی هایی که میبیان شما را مجبور میکنن سومته میگی ندارم، یا که داشته باشم ندارم سومی مایده نمیتی میگی، باز میگوید که تیت مجبور کردنتون میگیرد. با آنها یک گپ خوشرو بزنو از نزد سورشون کنید. با آنها سنتین، اونها عادتشون همین است. اونها به همه چی رسیدگی هستند. خانهشون بره تمام چی دارن، مال و ملک همه چی دارن، اما اونها در عادت شدگی است. کسبشون همین است. وقتی که در راه‌ها در بازارها شما را میبینند و مجبور میکنند با ما سنته و کودکا را گپ نشون دادن، خداوند شما را برکت، یا خداوند شما را فرزندان سالم و صالحت، یا خداوند شما را ایت، یا خداوند شما را وایت، یا خداوند شما را قاری کند و فلان و بهمدان گپ ها را نشون دادن. همون گپ تکرار کرده شش است که باز مردم هست، بسیاری مردم غمخوار است، باز برآورده با همین ها سو میتیان. نته برادر، اول فرزند تصویر که، اول زن تصویر که، اول پدر و مادر و دادر تصویر که، بعدا میتونی خیر کنی. همون هم برای یک کمبیزاتی که خونش هیچی نداره انا اوده خیر که. اینها روزش ده چند هزار سامان کار میکنند و به این همینها همه چی دارند. اینها بیرو شدگی هستند، ناموس ندارند. اینها خداوند هدایت کنه شما. و آنهایی که نزد درمان میبیاد اونها رو ما ناامید نمیکنیم. شخصانی که ما را در بازارها مجبور میکنند انا اونها را گفته ایستادم. و شخصانی که بیان گام از فلان جا میشوم من راهگیران ندارم، به اونها سنتی یا یک کمبیزاد خیر کو به همونتی. امروزها اگر از سر سطح یک کس اگر راستگو نباشه همش دروغ میگن. من هم برای فایده شما گفته ایستادم، نه تنها برای فایده شما، برای فایده تمام مردم گفته ایستادم که وقتی که شما با اینها سومیتین اینها آموخته میشوند و دستی به همین طلبندگی میزنند، دستی به دزدی میزنند. سببگوری انا همینها ما و شما میشویم. ما و شما غمخوار هستیم. ملت تاجیک بهترین ملت است، ملت خیرخواه است، ملت دلسوز است. من میدونم، اما از این دیده یک جای دیگه برده خیر که او برای تو 1000 مرتبه بهتر و خوبتر است. شما میدونید که اینها هر روز کارشون همین است. ما و شما دیده ایستادیم که اینها مردم رفتن مجبور میقپه تا همون یک سومش نتی ایدی همون رفتن میگیرد. الله قسم این سوم حرام است. اونها حرام از حلال فرقیت نمیکنند، اما ما و شما میکنیم که سوم طلبندگی سوم حرام است. پیغمبر ما دنیا به خاطر پیغمبر شد. همه چیز وابسته به پیغمبر است. اگر پیغمبر میخواست خداوند همین دنیا را همش مال و ملکش میدادش. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ مهنت کرد، حلال طلب کرد، دستی به دزدی نزد، طلبندگی نکرد. روزهای شیدگی بود که در خانهش نان خوردن نبود، چه عذابهای از سر نگذراند، اما دستی به طلبندگی و به دزدی نزد. اگر میخواست خداوند همه دنیا را مالش میدادش، لیکن نخواست. نگاه کن سخن زیباشه که من میرم که هزه میشکنم یا رو میفروشم، طلبندگی نمیکنم. معلوم میشود که طلبندگی از همه کاری پسترین بوده است. از دزدی را پسترین همین طلبندگی است. انسان طلبنده بیرون میشود، بی ناموس میشود، ناموس در وجود او نمیماند. نمیگه که همون شخصیت دارد ندارد، خانه همون مجبور داخل میشود تا نتیشه از نزد در او نمیرود، تا نتیشه از دومی همون رفتن میگیرد. همه اینها رو به اینابت گیرین دوستان عزیز. من هم به خاطر جان شما میگویم، بازم خداوند نگهبانتان باشد. الله مهربان است، الله غمخوار بنده است. گناهی کرده باشیم توبه کنیم، الله همه ما و شما رو میبخشد. حتما دوستانم این نوا را پهن کنید تا اینکه دوستانمان با خبر شود، پدر و مادر این جوان اینها را ببینند، تا اینکه اینها را سر راهشان را بگیرند. و حتما در شبکه ابونه شوین و حتما لایک بگذارین. من میدونم که شما لایک به خاطر من و به خاطر خداوند میگذارین و شخصیت هایی که دیزلایک میگذارند اونها به خاطر دشمنی، به خاطر بخیلی، به خاطر بدبینی من میگذارند. خداوند لایک مون هم برکت بتید، دیزلایک مون هم برکت بتید، کامنتاری های خوب مینویسگی هم برکت بتید، کامنتاری های بد مینویسگی هم برکت بتید. خداوند هر یکی ما و شما رو هدایت کند. هممون گناهکار هستیم.
خداوند نگهبان هر یکی ما و شما.